amakuru agezweho kuri uyu munsi. Ibiciro bya peteroli, Rwanda Revenue Authority yatangaje ko ibiciro bishyashya by'ibikomoka kuri peteroli ndetse na mazutu byongeye kuzamuka. Minisitiri w'Intebe yavuze ko izamuka ry'ibiciro bya peteroli ntabwo rizigera rihungabanya ubukungu bw'u Rwanda. Mu makuru yo hanze, DRC Congo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, guverinoma w'intara ya Ituri yibasiwe na Ebola yirukanwe na leta ya Kinshasa. Umutekano mu karere, Belgique cyangwa se Ububiligi yasohoye itangazo ishyigikiye USA isaba u Rwanda gukuramo ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no kurandura FDLR burundu. Ku bijyanye n'ubutabera, isomwa ry'urubanza rwa Yampano ryasubitswe kuwa gatanu Kamena 2023 n'urukiko rwa Kicukiro. Dr Rwamucyo Eugenie agiye kunganira n'abanyamategeko barindwi mu bujurire ku wa 9 Kanama kugeza ku wa 16 Nyakanga 2026. Ibibera mu gihugu. Hoteli yitwa TC Hotel Kacyiru yafashwe n'inkongi y'umuriro.